Watavinga Tawakanyaga kama Idi Amini Tata. Last Kalonzo Musyoka, Your Excellency, 2027 wewe ndio utakuwa rais wa Kenya, Vice President akwe Simba Arati. Na ndeke kende bata ebetinganike korokwa mobuta koloka murebu His Excellency Kaba Mogaka Pichi. Asayamake abara ya baito na musikali onomesho kwenye kutuleta ni abantu baite bichana anda tuleta ningina igonga tebaiga omongina nare utamakorua ase Simba Arati agateba ngate round about arusi kianga okorusi kianga mokoraki mubete